Karbi Anglong ang kang KSL la pen song crate truck asong tumen konta thom kebra truck kang kir kicheng ani different supi ang kang inkir club. Song crate truck asong tumpen chelang se konta thom kebra truck Karbi Anglong kang kir ke pha. Different drivers kolonia thari harmon tibong Spain adeda long football astike ke endun Japan Warsaw kelong. Karbi Youth Development Organization asong hinpen ingdeng pom hangkitek arni katalon pon Japan kachisik. Kardom Karbi prime time along penili bilabon kropi non bir tangton pen archwek tha. Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong angkang KSL pen song crate truck song tom pen matijoni pai crate truck arni adaba por pen ni pai crate truck si arni kang song por an konta thom ke truck kangkir ke phaki cheng arni kangkir la pen kangkir dunde abirta phera kya tum pen birta nang pale Karbi Anglong a hempi different supi along kangkir ke phaki cheng arni adaba por pen hitikulat inkir clark Difu railway station arlo la pen angtan kulat amukhata inkir dun et different supi angkang kachilenga kinang saratum pen motor solapen bike cheleng jai anvet halapu West Karbi Anglong dongka bukam rong supi along KSA tumben konta thom ke truck kangkir ke phaki cheng arni hitiulat ing pujai lapen anparta gari motor cheleng jai pusi phera ki pen birta nang pali West Karbi Anglong District Tumpreng Community Hall along Matijoni Pai Crate Truck arni ada por pai Grinira chitim apor pen constituency ke thom bitung reng thama rong khang lapen hamren pangrum pet pen nonangili ji MP kilik along kiong dunga vote kilong ji mate kichi pahai pon Japan mai ki padu pora birta pherang ki pen katin society hem along birta nang pali Tumpreng Community Hall along constituency ke thom bitung reng thama krong khang lapen hamren pangrum pet pen nonangili ji MP kilik along ong dunga vote pen kilik chi pahai dun Japan mai kangni MP kilik along kachipati dun jia baha kachirap kachito dun Japan constituency ke thom pen pen an BJP song along RD ke do bangpho bangphia tamapan arpu pek pon bang so mai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang EM MEC la pen pen an BJP song along RD ke do bangpho bangphia tumta chetong dun si mai RDP dun Bokojan subdivision angkang konta thom kebra truck kangkir ke phaki cheng arni Bokojan rong spialo hitikulat ingpu dun etpu abirta kelong ben kangkir ke phatum kangkira phan kidam hut Bokojan police tum pen kinep kang nang dun et abirta pheran ki anante rang pen birta nang pale Bokojan District Committee KSA SYC lapen song crate truck song tum pen Bokojan rong spi arlu hitikulat kang puet alam longsi kangkir kidam hut Bokojan police tum pen khangdu si ing nang dun lap KSA Maipu Raju Ingleng SYC Maipu Waisong Terang Lapen Aisa Maipu Anthony Kathara Tumpen Perang Kya Phan Ki Pachini Ponki KSA Maipu Simen Rong Pharaphan Thangalam Awi Pin Pen Loserak Nangji Lapen Clause 8 BLT Court Ing Than Pet Nangji An Parta Article 2448 Pachun Serak Nangji Pusiningji Kali Pulute Kibangji Arni Ang Song Dengan Kachasong Asai Deng Pontunang Kok Puputa Pachini Lidom Pini Labangso Bondho Laki Klem Nangko Kelahelo Kedamtang Pinangar ni panitung la BLT close de bangke Karbi Anglong Autonomous Council banda khangwek nei pula bangso nitum kimang ban bangke nitum ga batai Karbi Anglong Autonomous Council fan nitum la bangso resolution kan di fan nitum manglo la pen daito pilo bos da boy fit same latum NA pen latum chipong rai pen latum lason si katlo la pen nitum long march pen ka do we nitum dharna pen porjonto nitum claim lo boy fit same latum la bangso daito NAC pini bangke Simin rong Pharaphan ke aron re pelatum irresponsive pini jara lo beng chokla bangke nitum KSA la pen SYC akadowe dak songtre troga song panitum mentu ne pen dak roine la bangke Simin rong Pharaphan bangke non unconditional pen
alang pan thang ada bi pin la pan non mat lu sirak nai busini tum hang pon lo Nomalam sopor phan bir tamo into paniksina. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Macro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, Karbi alang, Teso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Pipu Tharbir Talong Wangthalo. Difu drivers Colonia Mekar Baburam Timung Pen Ampu Hansi PSPO Harmon Timung. Under 18 Spain adet along football Asike Ken Dunjia Pan Matijoni Pai Crate Truck Arni Difu Railway Station Pen Kebara Birta Peranki Pen Birta Nang Pale. Spain adet along football Asike Ken Dunjia Pan Lakshmi Bai Sports Academy Guwahati along ki Charlie Bomb Difu driver Colony Amikar Baburam Timung Pen Ampu Hanse PSPO Harmon Timung Difu Railway Station Pen Bartanglo Sudawa Club Delhi along Pensi Harmon Timung Asike Ken Dunjia Pan Ingwai Ponlo Labang so sike along India det pen Bangner Kepatum Pan Ingwai Pon Pusi Pachinidon Lasuang Bong Pen Karbi along Pen ki alang lisi sike Pan Varsai Long Donlo Spain adet along Setiva Club along si alang lituba Pan sike Pon Popta Birta Ripton Long Difu Hills United FC po sa tulungan. Nili selection ke long bang kaya Lakshmi Bai National Institute long sila tum selection ke bang. Kasi dak nili bang under 18 long trial pe dun. Kasi under 18 ben sepa long dun lo. Kumentul trial pion. Trial bang ke 18 July si ke bang. Oh. Dakar bing long ben bangkuan lo. Oh Karbi yang long ben itum kidung ke 9 jon 9 jon itu. Total ke bang phone selection long nili dum. Kita me hala tum bang pri bang second phase long itu. Nili bang second phase long dun. Karbi Youth Development Organization asong hinpen kibangji matijoni pai crate set cap arni ingdeng pho mahangke thek arni katalon ponje pathak Karbi Youth Development Organization amai pukiron tok bi penon hejong kanus perang ki angnu pachini Karbi Youth Development Organization asong hinpen kibangji matijoni pai crate set cap arni ingdeng pho mahangke thek arni talon ponji lapen KSA lapen song crate chok asong tupen khonta thomke pratrok Karbi anglong angkang Kangkir ke phalo kachirabdun awi pusi pachini lapen ke bangji matijoni phai kresir kep ani Karbi anglong aham phanga song to ana tum sitami kangkir ke pha phede jia phanta kachuning ripado 2018 ani nilitum ke video asong indeng ko mahang ke thek ani ka talon ji pan nilitum ke video asong hin ben arting klip ben tum ka sik ka chatang do bonglo lapen denon pena te ke bonon nilitum khang go phena re athi nilitum ke bang dila December 19 ani tum la ka sik ka chatang pan lo nilitum sik bom kasi isi tuning ritu ako kado be Karbi long ham phang song phanta tuning rilo nilitum laso December 19 ani madu song tangi na ka kilun de chinitum asong hin ben tuning rilo Lumbajong constituency ke parlo angkang number 1 Disama arong asar Harsing Timung kedamtang matijoni phai cricket thom arni arong kachewa birta pherang ki pen birta nang pale
Number 1 di sama arong asar harsing timung arta ningkan trok kep arong cewai tanglo. Alang lirong kacewai hut ahemasor asupo asupi adona raplapen di sama number 1 ang kang kido arong rat atumapan cio te kanglo. Alang le pirthe kido bom hut rong rup kacari mesen la sojo harsing timung arong adona me karatum ning du printilo. Alang le inut ke mesen abang pu arong kacewai biota kilong pen di fu 5 miles KPLT kacap kang tona headquarter PRO kison rong pi ciparjan singhason hanse lapen ongdung keder satum penta citong dun pusi asupo rajan timung pen pachini. Birda bangkila pas kang ton paniklo dumi thakmi kurang tu.